Kodwa imthandeni ngicela ukubuza ukuthi ingane encane nje esekhaya ekubukelayo efisa ukufika kuleli zinga okulona ingenzani ukuthi ifike inyathelo nje wahamba kuzona. Mthandeni SK uyageza uklini mayishaya ingoma shaya yonke into yakhe clean and SK unesibindi akancethezi mayenza into mayithi ngiyangena la so ingane encane ibukhulu unenkani ufuza umkhulu wakho ukuthi ubaba wakho uyiva zofana SK. Bese ufikile phezulu yini oyenzayo ukuthi ibrand yakho ihlale phezulu ingabisabuyele ezansi? Uhlonipha abantu kodwa ungabahloniphi noma sebekubhedela ubatshela ukuthi fuck. Hayi lapha nemdletsheni khohlwa-ke bafana khohlwane into ikhulunywa nje obinjalo the way ayifila ngakhona. Hey indlela lentokazi akumelanga intokazi ibe inde kangaka kunendoda. Umthandeni bafowethu ngiyohlele nguveza lokho ngiyohlele ngikusho. Whether uyamthanda or awumthandi, uyamsupport or awumsupport, ama-feelings wakhe uyawaveza, akawa-hide at all cost. Kukuwena ukuthi wena ucabangani ngalokho. Umthandeni wenza lokho acabanga ukuthi kumfanele usikhathi leso, ukuthi ngasiphi isikhathi akanandaba. And ngiyohlale ngisho uyabazi abantu abamlandelayo, uyayazi ifollowing yakhe ukuthi im-understand mayenzani mayithini. Abantu abamthandayo bayazi bathanda umuntu kanjani. Iyo into enhle la. Mina I promise you ukube bengomunye umculi asho ku-interview asho leli gama lelalishilo lika fuck. Hey, the same people abamlandelayo umthandi bebengamlandela lo mculi loyo impela azayisotha ukusholone lo gama lelo. But ngenxa ukuthi lisho uye umthandeni kukahle emukeleke ukuthi bempitches ukuthi interview aveze umbono mayeqeda ukuperforma nje stage ebese yabeka amagama ambalwa ebese efaka lo gama lelo. Iyona into engiyithanda ngomthandi ukuthi uyazi ukuthi abantu bakhe bathanda yonke into ayenzayo. Methi siyakwa left bakwa left, methi siyakwa right siyakwa right. Ilona hlobo labantu ke lolo abamlandelayo abangenandaba nokuthi kwenzakalani as long into enziwe iqhawe labo ba right. Uma the same thing yenziwe umunye umuntu bawomgxeka kuze kushona ilanga. So ufuna abalandeli abakanjalo abakusupporta noma ubhede noma ungene ehlathini ngoba usuke wazi ukuthi hayi imkhovu yami le. Okungaba inkinga lokho mathi wasekwenziwa umunye umuntu especially muza ngapha kwaGuqa uma bemsupport uKhuzana ngaso sonke isikhathi kuthiwa hey hlala nimkhulumela washa wacima umfana komunye umuzi nahlala nikhuluma ngamadoda hey hlale kukuningi ngoba mina ngiyazi kunezinto kumele zenziwe omthandi kunezinto kumele zingenziwa uKhuzana ngoba abalandeli basemdletsheni kunento eright uma uthi umthandeni aqhumisa umuntu ngempama ngoba nakhe isidako lapha kodwa uKhuzana mengakwenza lokho bawumphushela umuntu ukuthi azayovota icala. Isona sikhathi ke siphila kuso ke leso. Yingakho ama-channel afana nalawo angeke azaphele azohlala ekhona ngoba sikhuluma into ehlangene into nje eyisiminya ngoba abantu abazwana iqiniso bafuna abantu kunesoma feelings ukuthi into emayenziwe iqhawe elithize labo kube right mayenziwe umunye kube wrong. Ngizoyibamba lapho ke video kodwa ke hey imdletsheni ayincengo indoda nje.